सोम्या जेजू थंय एकवट्या बानान मोगाच्या कुटुंबीक जावन जमल्या आमी घरा देवाच्या उंडो वायन रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन अर्पेन आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्या जेजू थंय एकवट्या बानान मोगाच्या सोम्याचे जेवण सर्गीचे पवित्रकान हेता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुन्हा जीवन मुगेच्या भावेणीनो देवा कारका दिव्या कुटुंब एक जावन जमल्या आमी घरा देवाच्या अपुरबाय तारेजे मिसेचे बलिदान संभ्रमोंक आणि मिसेच्या बलिदानांत एक जावन जियोंक देवान दिल्ले आपण घेवया पवित्र राच्या नावी अर्गा बलिदान जावन मिसेचे बलिदान संभ्रम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वर्तो स्वागत तुमकां मिसेच्या बलिदानाक प्रत्येक तरान आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना बरी आणि अपुरबायची जीवन जियोंक जेजू आमकां आपणे दिता बऱ्या वाटेर आमी गेल्या तर रुली रेगलो आमी पाळून नियम शास्त्रा प्रमाणे आमी चलता आसतना आमच्या जिवनांत खरो संतोष आणि बरो अनुभव आमी जोडूंक शकता त्या देखून नियम शास्त्र जावं दी रुली जावं दी रेगलो जावं दी आमकां वायटाक न्हय आमकां बरेपणाक आणि असलें बरेपण आमी जियेत आसतना सोमी आमच्या सांगता जियेता आणि आमकां जायतें बरेपण तो हाडता ह्या खातीरच ह्या मिसेच्या बलिदानांत आमी वर्त्या रितीर पात्र घेवंक ऐतीन जावया आमचे भितरली नितळाय आमी करया खरें काळीज बापुरबायचें मन रसूंक सोम्यान आमकां आपणे दिला तें सांगता आमी रश्याक सोम्या कडेन धांवन आमी बक्षणे मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सावकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्पददा देव आमची काकूत करूं आमची पथकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो Sumia kakuka Krista kakuka Sumia kakuka Sumia kakuka महिमा 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 देवावोन सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा
सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप करताय आमचे काकलोत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पदरामच्या मोगळा बापांक तुझ्या वर्त्या देण्याने तू आमकां बरलाय चड आनी चड करून बऱ्या जिविताच्या वाटेक तू आमकां व्हरून पायताय तुझ्या वर्त्या म्हण सदां समेची येवंक आनी खऱ्या आनी नितळ मनाचे आमी जावच्याक तू आमकां तुज्या कृपेन भर आमी मागता आमच्या सम्याद उपता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सह पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्टाच्या सासना आमेन. पयलें वचप सिरकाच्या ग्रंथांतलें तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटलें सर्वेस्वराची जणवाये भोव व्हड तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता ताची भिरांत धर्तऱ्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हरेक करणी तो जाणा खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना पातळ करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना देवाचें उतार्यें व्हड उपकार सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी खतावे जिनियेन सर्वेस्परचे धर्मशास्त्रात पाळतात ते भागी तांचे नियमा विश्वासान पाळोवन सगळ्या काळजान ताका सोदता ती बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी तुझे कायदे आमी सत्र्यान पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय तुज्या कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी साल सदां स्थिर आसू सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता की
तुझ्या साकराक दया दाखय तेदवा जिवांत आसून तुझे उतर हांव पाळटलो म्हजे दोळे उगड तेदवा तुझ्या धर्मशास्त्राच्या अद्भुतां हांव नियाळटलो सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता ती बागी. दुसरें वाचप बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, संपूर्ण एक पावलेल्या मनशांक आमी जाणवाय विशीं उलयना. ही जाणवाय ह्या युगाची न्हय, वो नाटक जावंक बेतोल्या ह्या युगाच्या पोरदानाची न्हय, पूण आमी परगट करता ती जाणवाय देवाची गुदार्थ जाणवाय, ती लिपोवन दवरलेली जाणवाय. ती देवान काला युगां आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडें सारायल्या. ह्या युगाच्या एका पोरदानांक पर्यंत ती कोलीत जावंक ना, कित्याक ती तांकां कोलीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्यांक ते कुर्सार मारचे नासले. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उदेशी उगडाप्यो केल्यात. कित्याक म्हणल्यार आत्मो सोगटाचो देवाचो पर्यंत ताव घेता. देवाचे उतर हे वगणिक क्रिस्त हालेलुया 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 हालेलुया. सदैव तो बापा सर्गा संसारच्या दनियांक कित्या सर्गींच्या राजाचे गुड ल्हाणांक तुवें उखडल्याय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ महिमा तुका सुमिया. जेजू म्हणालो, नियम शास्त्र वा प्रवादाचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. सत्य हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियम शास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचना. देखून जो कोण ह्या नियम शास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्यान सर्गींच्या राजान निमाण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र आनी परिजावांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करीत जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा
ताणें यमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता आधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बांदेन घालतीत. सतीत हांव तुका सांगता पयशांक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरसो नाय. प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रीचे दीस लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणान घालन काण घेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें हगडोन काण गेलो आदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणा वेचे प्रास तुज्या कुडीचो एक विश्व तुवें हगडोन काण गेलो आदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगलें आसा कोण तरी आपल्या बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळें पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपल्या बायलेक सोडता तो अर्यकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां सपूत घालन दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता सपत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपत घालिनाकात कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सपत घालिनाकात कित्याक देवाच्या पांयाची मोणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सपत घालिनाकात कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सपत घालिनाका कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें जेवसारात हांव येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगणिक तू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पोआ पुरबायची वचपां आज आमी आयकली. सिरकाच्या ग्रंथांत तुमी पळयलें जाल्यार हे सिरकाचे ग्रंथ जेजू जल्मोवच्या 200 वर्सां पयलेंच लिखिल्लें जावन आसा. आनी असो लेखक जावन आसा बेन सिराक. आनी हो बेन सिराक अशें आमकां वर्ती जागवण दिता की बरें आनी वायटा मदली विंसावण आमी करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी हे बरें आनी वायटा मदली विंसावण करता आसतना आमकां स्वतंत्र दिला. आनी ह्या स्वतंत्रांत आमी सदांच वर्तें जिवान जियोंक आमकां आदार जाता. बऱ्या आनी वायटा मदली विंसावण आमकां हर एकल्याकी करच्याक तें स्वतंत्र आमी घेवंक जाय. बऱ्या वाटेन गेले हांव जाल्यार देवाच्या वर्त्या मोगान भरतले हांव सर्गींच्या दायजाक आमी वांटेली जातले. वायटाच्या वाटेन आमी गेले जाल्यार कितें जातलें वायटाची वाट आमकां खंय व्हरून पायता मेळ्याक खोट्याक ह्या कापाटीपणाक आमकां व्हरून पायता. आनी तें राज सैतानाचें. आनी सैताना लागीं वच म्हूण आमकां कोणी सांगना. आमी जावन स्वतंत्र विंसावण केली जाल्यार आमी ताच्या मुठीक सांपडल्या तर तो आमकां व्हरून पायतालो त्या यमकोणाच्या उज्याक. तशें बेन सिराक ताच्या ग्रंथांत अपुरबाय तरान हर एका मनशाक जाय जाली जागवण तो दिता. दुसरें वाचप आज सांब पावलुचें पळयलें जाल्यार कितें आमकां म्हणटा मनशाची जाणवाय आनी देवाची जाणवाय ही अलग जावन आसा. मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणव्या मुखार कांयच न्ही. ह्या संवसाराची जाणवाय तडफडे आमी चिंता बारीच व्हडली म्हणून आमी आमकांच व्हडपण लेखता. पूण सांब पावल म्हणटा देवाच्या जाणवायेंत आसा आटापून आसा देवाचो व्हरतो मोग. आनी तो मोग
सदांच सता निती काल जियोंच्याक सांपावलो आमकां आपोवणें दिता. आणि आज तुम्ही ऐकलंय त्यांचं वांजलाचें वर्तें उतरां. कसलो वांजल तो, आणि ह्या वांजलान कितें आमकां सांगलां, हांव नियमशास्त्र आणि प्रवादाचें उतर रद्द करूंक येवना, तें मुखारसून व्हरोंक आयलां. कोणी नियमशास्त्र रद्द करूंक न्हय, तें मुखारसून व्हरच्याक आयलां म्हणून सोमी आमकां सांगता. आणि हें उतर आमी बऱ्या तरान पाळलें तर आमचें जिवन बरें जातालें. आणि ह्या वांजलांत आमकां 3 तरांची जागवण मेळ्ळ्या. पयल्यांत जावन आमी सांगता कशें संबंध जोडी जाय, और रिलेशनशीप विथ अदर्स. म्हळ्यार आमचो संबंध केंच्या तराचो जाय जे म्हणून आज आमकां दाखोवन दिला. त्या देखून आमचो राग, आमचे तडबडी हगे, आमची दुस्मानकाय ही सगळी केंच्या फायद्याची न्ही. ताच्या बदलाक आमी एकामेका बोगसून एकामेकाच्या मोगांत जियोवन आमी रावल्या तरी आमकां बरें जिवन जियोंक जाता. आणि आयचो वांजेल आमकां खुमसाराक खरी आनी बरी तयारी करूंक लक्ती जाता. आणि अशें आसतना राग येवं दी, पूण पातकां कारण ना जावं दी म्हणटा सांपावलो. कित्याक सगळो दीस आमी रागार रावचे न्ही. आमी रागार रावल्या जाल्यार कितें जातलें, संवसाराक आमी इडें दितले. तो आमकां केदळाक ग्रासूंचे म्हणून राखोन रावोन आसा. त्या देखून सगळो दीस रागार रावा नाकात. राग आयलो जाल्यार बऱ्या तरान तो वापरूंक शिका आणि त्या प्रमाणे बरें उलोवंक शिका. राग आयलो म्हणून आमच्या तोंडा जावं दी, आमच्या मोती जावं दी, ना नंतरची वायट उतरां येवची नाकात. राग येवं नजो म्हण कोणी सांगना, पूण राग आयलो जाल्यार तो बरो करून वापरूंक कळत जाय. त्या देखून म्हणटा आमी यूज युअर एंगर इमोशनली अँड कन्स्ट्रक्टिवली म्हणटा. कित्याक जावंक पुरो तें एक भावन, राग म्हळ्यार एक भावन, आनी तें भावना बऱ्या तरान आमी उपयोग करूंक जाता आनी तसो बरो फायदो आमी जोडूंक जाता. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत आमी कितें करूंक जाय, काळीज नितळ दवरूंक जाय. भायलें आडंबर आमचे तडपटी आमकां कांयच दिसनासतना राखोंक पुरो, पूण आमच्या काळजांत कितें आसा तें देवाक कळीत आसा. सगळें देवाक कळीत आसता. तें बियाक आमकां व्हरना, तें आनीक चड बरें जिवन जियोंक आमकां फावो करता. त्या देखून कितें म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ चॅप्टर 23 वर्स 19 म्हणटा, जो कोण मनशाच्या दोळ्यांक भियेता तो लिपोन रावता, पूण देवाची दिश्ट सुर्याच्या किरणाच्या 10,000 वांट्यांनी परजळीत आणि प्रकाशीत. ताच्या दोळ्यांक कांयच लिपल्लें ना. त्या देखून हेब्रांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 13 वळींत आमकां सांगता, जो कोण आमचे लेख घेता ताच्या दिश्टीक कांयच लिपल्लें ना. तोच जावन आसा देव, देवाच्या दिश्टीक कांयच लिपल्लें ना आसता तुजें काळीज आनी मन बरें दवरूंक आमकां आपोवणें दिलां. त्या देखून अशें म्हणटा की तुवें हेरांच्या विशयांत वायट कर्ण्यो करचे न्ही, वायट चिंतप सयत चिंतूंक ना. त्या देखून जेजू खडक्क ताकीद दिता, तुज्या मोतींत मनांत चिंतनांनी तुवें सयत पातक करूंक ना, फकत कर्ण्यांनी न्ही. तशें म्हळ्यार आमी कितलें बऱ्या तरान जियेचें म्हणून जेजू आमकां दाखोवन दिता. भोव बरें जिवन जियोंक आमकां आपोवणें दिलां. तिसऱ्यान आमी पळयलें जाल्यार एकवट सांबाळूंक गोवा बायले मदें, काजरी जोड्या मदें कशें जियोंक जाय, कशें एकामेकाचो मोग करूंक जाय, कशें जेजून आपल्या व्हंकल पतीन तेच पवित्र सभेचो मोग केलो गी, सॅक्रिफीस त्यागान आपलें जिवन तिका समर्पीत केलें गी, तशेंच गोवान आनी बायलेन एकामेकाच्या त्यागाच्या सॅक्रिफिसाच्या मोगांत जियोंक जाय म्हूण सांगता. त्या देखून आमकां बरी आपुरबायची शिकवण कितें गी म्हळ्यार जें कितें आमी एकामेका सांगात उपराटून पयस वचून आमचे इतल्याक आमी कितेंय करता गे तें पातकाक आमकां कारण जाता म्हणटा. आनी अकरेचें एक सेंटेन्स ह्या वाक्य कितें म्हणटा, तुजी जावप जावंक जाय वय या न्हय. कित्याक तुजी जावप जावंक जाय वय या न्हय. देवान
आमकां दिलां तें बरेंपण सदांच आमी सांबाळच्याक जेवसारच्या दावलेंत आमी सांपडनासे तें मुखार आमी पळयलें जाल्यार हेर कितेंय येता तें सगळें जेवसारचें जावन आसा म्हणटा तें वाचप. आनी आमकां कितें जाय, एकलो डेंटिस्ट आपल्या लागी आयिल्ल्या दांतां दुखेंत आयिल्ल्या एकल्याक विचारता, तूं दान घासताय? तो म्हणा लागलो, वय हांव दिसा 2 पटी दान घासता. नंतर तो असो विचार लागलो, तूं मुखले दान मात्र घासताय की फाटले घासताय? आनी तो आयिल्लो मनीस म्हणा लागलो, मुखले मात्र घासता धाकटे राबा, कित्याक म्हळ्यार सगळे मुखले दांत मात पळयतात न्ही. आनी त्या वेळार धाकटे राब म्हणा लागलो, हें तुजें प्रॉब्लेम, तुजें आतां प्रॉब्लेम कितें जाला म्हळ्यार फाटले दांत तूं घासिनाय, पुरो जाणे मुखले पळयतात म्हणून मुखले मात घासताय, त्या देखून तुजे दांत आज जायते किडी केल्यात आनी दूख तुका उठल्या. आमच्या जिवनांत थोडे फुडें आमी कितें करता, भायल्या लोकांक दाखोवच्या खातीर आमचें जिवन बरें आसा म्हूण दाखयता, भितर पोकळपण आमी दवरता. पोकळ जिवन केन्नाच आमकां संतोश दिना, उल्हास दिना, तृप्ती दिना. त्या देखून आमचें जिवन इंटेग्रेटेड जायचें म्हणटा, एकवटान भरलेलें जायचें, समाधानाचें जायचें, माया मोगाचें जायचें, भावार्थ आनी विश्वास बरो वमतोच्या मापाचो आमचें थंय दिसून येयचें. असलें जिवीत जोडूंक सोम्या लागीं आमी कृपा मागया आनी तोच धनी आमकां दितालो तें वर्तेपण आनी आपुरबायचें जिवन आमचें जातालें. आमेन. मोगेच्या भाव भयणीनो, सोम्या थंय आमचो भावार्थ आमी उसारुया. एकच देवाक सतमंता चर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला, देवा तावन देव, उजवाड तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमसो ताचे सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या चडवणे पासत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत 5 पिलतकाल ताका कुर्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदा तर तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दोन भितर स्थापिल्ले देव सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सष्णाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमची प्रार्थना सगळी आयकता आनी ती प्रार्थना आमी ताच्या मुखार दवरता आसतना व्हडा भरवशान आनी बावडतान आमी जियोंक शकता. तर आज आख्खे कॅथॉलिक पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पाप साहेब बिसाहेब धार्मीक याजक आनी सगळे लायक संगता मेळोन खरी एक बावडताची कुटुंबां रचूंक साकोंदी. त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांक बरी कुटुंबां जावन जियोवच्याक देव पाव करून दी. आमच्या युवक युवतींक जायते बरी देवाची जाणवाय आनी देवाची सगत लाभोवन दी. तशेंच आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्लें बरें मार्गदर्शन, बरें शिकप, बरो पुढार आनी बरी पवित्रपणाची आनी देवासपणाची देखी बरीत आदर्श जिवन आमी दिवच्याक आम्हा सर्वांक जाय जाल्यार सर बरेंपण तस सरस्वत देव दिवं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमेन. स्वीकार कर बाप्पा काणीक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी तो.
स्वीकार कर बाप्पा काणिको आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी त्यो उडहानी वाय हाड वेदिशी आयल्या दिनवासी काळजा तुका अर्पिता आमच्या स्वामी तुका काणीक जाव दिता स्वादीक मोग तुझ्या दिये आशेता स्वीकार कर बाप्पा काणीक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी त्यो कर बाप्पा काणीक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रथम देवा बापा मानतात असले मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा तुवें दिल्लें ही दानां आमी ओपोवन घेता. तुज्या वर्ता जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना आम्हा सर्वांक एक नितळ निर्मळ काणीक जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बार आमी ती सर्वेस्पराताय ओ बाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक तीन वासोया. असे आमी करपाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सष्णाच्या देवा सरकाळी आणि सतय आमी तुका तीन वासों फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तुज्या नान सप्तरीक मनशा कुळाचें रचन करता आसतना त्याच्या उदारगते खातीर आणि त्याच्या बरेपणा खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलोय. त्याच्या कश्टा मरण आणि पुन्हा जन्मणारी नवे जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम स्वर्गी तुका जय जय ओम स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. ओम स्वर्गी तुका जय 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 ओम स्वर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्रत्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सव्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी कयात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिच्छेवण जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टे कराचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाळूतलें हे म्हज्या उगडासा खरा ते.
भावटस गोड परगचुया जेदू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन तो आम्ही परगडता तुझ्या येण्याकामी आग्रेता तुझ्या येण्याकामी आग्रेता बापाची इच्छा म्हणस आणि पुन्हा जीवन म्हणस आम्ही भक्तीवडे उगडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि सोडोवचे काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आनी रगत सतल आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या भगवान बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्ल्या समेजता तुज्या परजाळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेज तांची दाय कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तऱ्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वर्त्या जिवितांत तांणी सदांच निती प्रकार नियम शास्त्र मोडी नासतना खालत्या काळजान बऱ्या मोनान आपट चिनी जियोंक तांकां दोन फावो कर ओंकार मरे देवाचे मये संगती भगवान देवदूत आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस संप्रांसीस संपाद पियो समांत समक्लार बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या समयान भोव आपोबायचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन आतां सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्ग जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकादांतले वाटय कित्या राजवटकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशबरमध्ये तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याचे समाधान आणि शांती सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सेव आसो माय मग असो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवा शेषणे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळक देवा शेषणे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळक देवा शेषणे संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे आमका शांती दे ओ मगच्या बाबेने पळय आमचो स्वामी जेजू आमकां भोव आपुरबायची जिणी जियोंक नियम शास्त्र रद्द करूंक न्हय ते जियोवच्याक लागू करूंक आयिल्लो जेजू असो अशे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावो न्हय पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशे तुझे बगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशेष तुझे भगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा बलिदान कलवारचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान अर्थ माका दैविक जीने सर्गिंचे दैविक जीने सर्गिंचे तू सुम्या मुजो आधाराने बरवसो जाव जीने वाटे संगात मुजो काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशेष तुझे बगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशेष तुझे बगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा तुझे उतर जावंक जाय वय वा न्हय म्हणटा आमचो स्वामी प्रार्थया सरपददा आमच्या मोगळा बापा तुझ्या वर्तेची विधाचे खाण आमकां तुवें दिलाय मासा आनी रक्तान पोशण जाल्ले आमी सदांच बोवा परबायची बोरी जिणी जी आमकां पाव कर आनी त्या द्वारे सर्गीच्या वाटे चलो आमकां शिकय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो ओ मोगाची आपुरबाची सतानिथीची जीवित जिवोवच्याक वसन्यात ख्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सुमिया तुझे स्पिरिता वाटा गाता गाता सुमिया तुझे ससे हावता वेता वेता सुमिया तुझे स्पिरिता वेता गाता गाता सुमिया तुझी ससे हावता uns mozo tirada dos mozo sambalna dos mozo tirada dos mozo sambalna वेता वेता somiya tuzo spirita geta गाता गाता सुमिया तुझी सस आवता वेता वेता सुमिया तुझी स्पिरिता वेता गाता गाता सुमिया तुझी सस आवता तू मुझो वडास्रो तू मुझो वरवासो tu mozo vodastro tu mozo parvoso veta veta somiya tuzo spirita geta gata gata somiya तुझी सस आवता veta veta somiya tuzo spirita geta gata gata somiya tuji sasai hamata मोगाळ पुत्रा सोवें ओंकार मरी आशीर्वादे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा
भुरग्यां तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवंत कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.